toye no nipa nwotwe na epre no Asante Mampong na as the process demand no na say omukọ regional vetting no a shortlist nipa miensa na nipa miensa no eye Alhaji Moro Chema Kamel na parliamentary candidate Yakubu Isif ye na ye shortlist say ye de omo call national vetting ye de omo call national vetting na ye call national no Nicodemusly no na edino as from 3 equal 5 and the additional names ebeka ho eye Madam Esther Jomo ena ni ejaben enti na emaburu eba say ebetumi a party mpanifo ye mo mu nchirimu eba ne say na omuri say nipa 3 no esesa koye nipa 5. That was their first concern. Young fan say nipa 5 ni nyina no went through the process na omo hwe say nipa wa ye adwuma wo party no mu na party no enimu no onumum na enka yemfa adwuma no enhye ne nsa na edia omo tete a eye Madam Esther Jomo no or joining NDC from MPP in the year 2022 so they see say when ye adwuma wo party no enche it is a kobasa mpanifo yes adia na eye mistake a omo aye nti betumi a sa nipa 3 na ye shortlist earlier our region omumbo emu baako na omedi party no enim na omwa na yentoto na yenhwe se Asante Mampong ebeko nkan nti omo consensus a omo ediba ye no na ye momu hu se me omo ye bia no is based on rumor nti omo ntwen na nka official communique no emra eba na omo won sem kan bia omaba ene yen abeka ba emabulu no antiase